Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ke National People's Party NPP haka arpusan terek naitung arja arpun riu kalau penlong ye gejing alap na kebenta ke election MP siteng samoy Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Hadorbar Hall ke ilaka Sutengah East Giant Hills District. Hagani ngejing alang layadon lang doba snyau bhalang dhar usumbut Menteri Rangba ke Kong Santa Mary Shilla ke MLA ke Sutengah Saipung ukertong ke NPP na kebenta ke MP election u Dr. D.R.L Nonglait ke MDC ke NPP na JHADC u Doloi ki noyalam ke parti ki riu Rangba ki nong kersan ki dekot ke parti bat ki nong shong snong na keleng kathan. Habapan jing kersan u Dr. D.R.L Nonglait ula batai sepang gejing tray gejingya lenti jong u haka kam Paidbah bat ki kerdan pulie ki bola yo. Ulaong bersua menrung syaka NPP ulai kendu yu sembut Menteri Rangba baru Menteri Rangba kerjela banyak keren halor ki mat ki bedon kam ya ke Meghalaya bat ban ai jing mut halor ki polisi ki balak ban kentiu ya kerjela. Ulaong bahadin bagi noi alam ke NPP ki lapdiang ya gijing ai jing mut jung u bahadin bon teli gijing alang ula syem ya kerai ban rung syaka National People's Party. U Dr. D.R.L Nonglait ula ongru baka thong jong u ka long ban Pynbha ban Pynshai bat ban tei bat ula Pynpau ba wan na ka long yeng ka badok badaka jing ya isha lembat ka jing don ka jing ang nut dan satia ka nu ka jing ya pher ka ba khanglat ya ka jing job. Ula ong ba syamawan syaka san partai na ka benta ka jing mentoy shimet na mar ba udang don ha ka kam sarkar ba ula jan poi syaka pension henry ula wan ban Shakri ya ki Paidbah bat ya ka jella ka bala penlong ya u ban ya khun ya ka ni ka MP by election. Di parlimen ngelapet ke Shillong Jiman jom ke Jepang, ke Shillong Jiman hari India, ngelapet yo ke Shillong Jiman bagi didankan ke Pynbha, ke beri untuk terap ke Jepang di Barat Kuwait, ngelapet ya ke Shillong jom di sana, akhirnya ke sini, ngedankan ya ke banyak no senyangan, ban IT Atiar, ban penyakit kebalan. Yang kekiasan jauh dari sisiar ada. Bahagian bangla pun sama dengan bahan. Yang kejinong jiman ngelat jauh ngelawo, ngeladok, ngelat hak sawa. Yang kedirikan kembali nong dijidi itau Kyrwoh, kembali ki misteri ki penhak sawa. Ngadu ngelat hak sawa, ngeladok, ngelat jauh ngelawo. Yang kedirikan bat ini badan kam ban island ni ketiga dia ya kini nongilam jauh jela ukarat ye sanma ubara chief minister alu ki deputy chief minister umasnya bhalan dhar bat umadu president tensam pada bagi isom bagi ngapni ibu bon ki jinangkam bantu beli polisi Batalwana yang jadi pentumai di kebun ki polisi ki baladan depan. Bat abang ini keren, snap kemudian yang jadi ajimat. Bat abang kedau yang jadi duna hangnya hantai. Lakalong ai polisi ki baladan depan. Lalu yang penterekam ki polisi ini kira ba commission lasno persa. Bat ki om depan nak kadau ni don kam yang dia relang kopi. Hadir bakum kini dia tendu dia semok ngalarai ya jaban ya sno batrika parti National People's Party batru batdian yang diterwa oleh parti bangne yang diberikan MP by election mentara kesenan. Bagala je yang dikentin kira landi ke moto pejona nak kita direkam, bat kita jelang ban Pynbha, ban Pynshai, ban Tei. Di parlimen ini kata jelang kejeng mujana. Ban Pynbha, ban Pynshai, ban Tei. Ngelain kejeng kembali tu umat Kyrwoh, ngawan nak kami yang kebetul. Hendak kita kejeng sidang, ada di belakangnya. Abadan kejing anggur, kejing presiden, kejing yaisa, kejing lomba, bat kejing yaile, kejing kucing ber, amdan
kan no ke jike yau no sama ban tiu syakran ban ayo kan pat ikiran dibesi jerong naga benta di emir dia ban kumjuro ban sekilam ni Paidbah di perri ban parno sunong abang medan agata ke jingong menta kembarau bangadan kemulaikai hante university ban sarves dengan kedangsa yakri lagi kumnopa ngalle nakamenta di Paidbah habakawan kini ke jingkhat pati terua ke jingkli ke jonga kalong ayu ngalle nakamenta Paidbah ayu ngalle nakamenta lagi Amda deye nakamenta jonga nadanda ke service ke sorkar dan ke parti kami bantu selai nakamenta jonga hamrei kebangan kuslai kalong manga bat ke sorkar ke ke pemilih bande nakamenta kerbi ke jami nakamenta di Paidbah namne sakma Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya